Talafalava i le nei fo iaso ai simail whaafonga o atamua mo le nei tula. O lasa mulmuli le nei mo le au whaipi sinisi o lo whaao ngā ina le fale Samoa i le malai o tulisi le el fau. E tā pena e se aia lātou oloa ma mea whaao popo na whai iai I whale o ai whaawa noa mo le toe whaale leia a wale fono tele le jogom. O ngā luenga whaale leia o fiai le toe suia o lau ma le vaneina o pou o whale whaamatanga o fie. I le tusi al ofisa sili o le mtanga luenga po le pulenga o tulisi i le au whaipi sinisi o ia le topia Tamua News. O whaamawinai o se vaenga o le ngā fono mai le poad. I le fono lea na whai le vai aso taluai aso lua se fulo se tema. Peitai sa ta ua e le tusi Peitai o ta ua le whaipi sinisi o metau lima Samoa o I le itasi o fale Samoa le fio ngā tupu ola Teresa Finau e vai aso atua lava ta pena e se ai ana ia o loa. Talu e mua tau sa ili se loli e laula uaia na pusa aisa o lau e wha lau ma mea whainga luenga sa whao ngā e le whainga o LA o loa uma e o le tolu wafe ia pieces o lo tau teu whaawasenga umalava I ni pusa e ilongo fie ai ma saunga le muai ai o le toe whaafoi o le fale o iei nei e pei o na sa talo sangaina e le CEO. A le tusi lea ua whaatua o ane ia te ia I le asolua. O ta ua fo e tupola I la na tusi e tali atuai I le fionga ia tole afoa le CEO o tulisi. O le austa ia le talo sanga ma tapuni ai la na pisinisi le aso. Peitai, o se suinga whaatope to e taunga tā mo ia, o le ale ai se tupe maua I le taimi atoa e tāpuni ai o totongi o taavale po o loli, e laula uai o loa ma pusa aisa o lau o fata ai o pusa, o le tusa ma le tolu wafe pieces po items o lo o tumu ai lo na faleo o. Inisi o tala, ele o yese pui mo tama mateine ta a alo lakapia Samoa, Ile tu ainga o ta alonga e awa iai pe ta alo ai, po le liki, po le uni, po le lakapi pai, po le voli, maisi ta alonga talu ele to teling tangata ta alo tato tanu. Pe fo ona moli mawina, ile ta alonga lakapi liki fai ungo le vai yaso, le vai yaso nei le Island of Origin, lea o le atatala ilan ta alonga mua mue fai e savai. Li potia le Samoa observa e lua awa lii lua teine, le pule ono blues, ma le tu mua maroons, o le auta alo, na fili mai au e se fulu ma le fa o le taamilsanga. Ma fa me alofa iai, e le Pacific Easy mane transfer le se fulu wafe tala I le ta alonga le Island of Origin, o le whaafitai fo ilea, a le Pacific Easy, I ana pa angai lo tatu o tunuu, ma Samoa I fafo. Ua tau ove ai nei e le fionga I le whaipule ta maita I minsta o whaamsinonga matamua wa sati pulufana le tofinga pa le mia le tu mau ina o lo malanga uma I fafo mofon tanga whaalmalo le fionga le pa le mia fia me Naomi mata afa ma le sui pa le mia le fionga tuala Yosefo Bonifacio. Saunoa tuala I le Atamua News ina ua fisilingia I le mafua anga o le malanga na ye saunoa o lo oi Hong Kong I le fontanga mata upu tau I la fonga. O lo malanga whaatasiai ma le ofisa sili o mtanga luenga o tiutem tupe maua le fionga fono ti tala I tupu lieta efu le ACEO le Taxpayers Services ngalu ma le mana au matangi Michael maua. E tolu aso o le fono e au nga umalava I la fonga whaatu langanga ma whaamalo sia I ona ai inga I atunu whaao ngā ai o tomai whaao na ponei. Ua amata tape nai ia le tu malo sa tupo itea I le tanga palolo, lua o lua wha, e ala I le ao ina ese o le limu tala, mai lona ngā taifale, ai mai se vai ngā sami e tā I le palolo ia o kitopa ma Novema. Pe tai o ta ue le tu lau, ale mtanga luenga o whaatu angam whai ngā whaiva, o seisi fo I leo la sanga I le wha le leia o le palapala, mō whaatu anga o le lau ia I o le limu, o ni wha le lei ele e pe o na wha ailoa iai, e lo lato whaipule le fionga lau tafi se lafi per cell, o le taitai fono fo I o le fono wha vai, a le tu malo. Tala nao nei tu la, manuia lava taulmanga o le nei fo iaso.